no hamjak matai chiba ya faro ingkai norok batini sing provide business planning ti kisa kok share khalanya ingkai norok chayawi nai tongdi norok ni hamjak mani sing no ya fardi norok hamjagui tong hangkai subscribe khaidi o channel no norok ni hamjak mani mari ya fardi ingkai sing tini norok bai provide business planning ti kisa share khalanya ingkai sing pula ona lena director profile Obongkha chini provide ni MD bini bumungkha Mr. Osim Sud sir ingkai bo provide Herbal Private Limited ni tei provide Marketing Indian Private Limited ni MD ingkai bini rungmari BTech tei MBA khlaijak tongo abono karaibo bini tei kwbangma experience rok tongo ingkai sing tabuk naina bini certificate dok bini kwbangma certificate dok tongo norok website o thangibo naimane provider.com o thangi naikhankhe norok o certificate dok no kaisa kaisa khlai norok nai mannai hingkai company ni profile bini corporate office tongo Gurgaon Haryana o tai manufacturing unit tongo Haridwar Uttarakhand o hingkai provider journey India o borok ni je start khaimani hingke company start wngkha 23rd May 2019 no afro start wngui tini sik jora warehouse kaitham tongo provider depot 16 tongo provider mark tongo 200 tai active family tabuk sik jora tongo 41,000 family sini Tripura tongo depo tongo sopi tongo abo haike norok nukha kaibirui abono karibo tebo kwbangma tongo abo joto website o updating ni bagui ang norok bai share khaliya hangke norok abo update wngkha hangke website bo norok location naikhe hangke norok arobo nugui mannai hingke sing provider business khaina thangtini hingke sing tamma khaina hingke registration khainani nangnai registration khainani bagui tam nangnai hingke Aadhaar card PAN card mobile number email ID rikhaino ngui thango registration khainani bagui kuno rang rok naingya bebangno free hingkai ID manmani yaklo nang activation khainani bagui hingkai online tibo paimano offline tibo paimano nini je musungmani twikhai nang paimano aro je nini nangmani nini family nangmani amani rokno pai nang nini ID no activation khlaimano hingkai product bedao tam product tong hingkai sing semino wellness tongo personal care tongo home care tongo FMCG tongo kitchen care tongo agriculture tongo hingkai je kuno business khainani thangka hingkai business buliam no jotoni sai kotorkuk je jaga business buliam bango a jaga income bango business buliam kom karo income kom nai hingkai sing daily nangmani bisingo provider tam tongkai cha tongo saban tongo toothpaste tongo shampoo tongo hair oil tongo dishwash tongo detergent tongo toilet cleaner tongo donia tongo abo haike kwbangma norok mannai abo hai ni bisingo joto sing product no milui paikha hangkai sing busungman business buliam oro 50% nungtutui 49.3% sing business buliam mano business buliam mangkai ni income bo ngnai hingkai provider o kwbangma income tongo a income no sing kaisa sing sukrubui nailaina hingkai sing income khainani sikang oro tinta type khai sing oro income khaimano puila hangkai customer rok ni tam benefit tong retail rok ni tam benefit tong network rok tam benefit tong abo sing kaisa kai naithanai puila customer rok ni tam lab retail profit sing kuno phalnogo thangkai MRP ni theke sing kom manja ani bagui provider o je dino nung ID registration khaikya adini simino nung 30% off khlai ibabo discount manai abono khaje singoro chai party kaise reject tongo 120 abo sing 120 ke paina nangya abo sing 85 kino mano ngai sing retail profit aro busung mangka 35 khei manka abo haike sini kaisa benefit sing manai customer club bonus ongkai sing tam manai sing o jaga 5% kino reject nai nini 1 tarik ni simi 30 tarik ni bisingo je nung mani paimani nini family o a je mani paimani je point mamani jodi no 500 BP ingkhangkai nung aro kaisa point manai
point ni value ungka busu 30 rupees ni simi 40 rupees nung manai. Next income retailer club bonus. Retailer club bonus ke bo ni jibo kisa saka tai bunyo kisa misa phunugui phalnai rong ke retailer club bonus boni bagi kaisa income tongo. Boni bagi income ke bini self adiwo ektarin simi 30 tariko judino bo 3250 BB khaima kangke bo ar kaisa point manai. A point value busu 200 থেকে 250. Ngai bo oro benefit duita manai customer club nibo manai retail club nibo manai or duita milui bini income busu kono orong nai 400 simi 500 nung oro income khai manai. Next income obo hongkai joto ni bagai royalty iba conscience hinjago abo joto company wo baksakri baksa tongo haipano provide hai kom riwi manai kri nung per month 1000 khlaisa khangkai 3 month continue khai khangkai nung 4 month product free manai jesek nung 2000 ni chakai 2000 manai 1000 chakai 1000 nung manai for example nung January February March jara nung 3 mas continue khai khangkai nung 4 month no a 1000 ni product nung free manai. Ingkai sing tak kesa nanyai je networker khai kyang koro hybrid plan binary hybrid plan hinjago bono oro nung duita lego kam khaine A by B nung A by B wo khai kyang kai nono puila rijak nai startup bonus ni oro busukne 25% nono company turnover nona sigi nono 25% rijak nai. Ingkai 3000 machine khaimang kangkai nung oro tam manai 3000 machine khaimang kangkai nung aja kaisa bini point value tongo 250 ni simi 300 ingkai nung aro 250 simi 300 manai abo manan bagi nung tam khaine nangai nini self id wo 100 BB ni product bainani nangai abo paikangkai nung o bini pino nahari manka. Next income travel fund bonus. Travel fund bonus nono busuk jengne 10%. Travel fund bonus mana ni bagai nung busuk BP khaina nangna hingke nung 12500 BB matching khai kangke nung travel fund bonus manai. Travel fund bonus mana ni bagai hingke nung 2 month continue ma khaine 3 month isimno ni travel fund bonus mana ni bagai chengnai. Travel fund bonus ni value hingkai 500 ni simi 600. Next income car fund bonus. Car fund bonus bonono haino hai 10% jangai. Kabangma company tongo car fund car payakhe nono rang richagya phiaba provider nono kunu dino rang nini rang no nargi tonjaklak commission ni logio nono ar rang transfer khe rijaknai car fund mana ni bagi ning tam khainang nai ke 25000 matching khai kang kano nini kaisa car fund manai a car fund mana ni value busuk kai 1000 simi 1100 okay o car fund mana ni bagi ning tam khainang nai ke nung 3 month mane 3 month nung continue makhane 3 month continue khaimani yagulo nung 4 month tongkaino nung car fund mana ni chengnai a car fund mana ni bagi ni self id wa nung busuk paina nangnai 500 BB ni paikangkaino nung car fund mannai. Next income start bonus abo mana ni bagi singtam khaina kai 50000 matching khaikangkai nung kaisa start bonus manai a start bonus ni value busu 2015 ni simi 3500 oro nung manai. Star bonus manan bagi nung tam khaina ngai 15000 matching khaike angkai nung ajagawa kaisa point manai a point ni value busu 2500 ni simi 3500 nung mani manai abo mana ni bagi kunu qualify nenge je dino nung 15000 ungo man kasawa aphrono nung o start bonus manai abono start bonus bonjago house fund bonjago abo mana ni bagi ke nini self ajiwa 500 BB khlanyani nangnai. Next income mentorship bonus ke nung bebag je direct sponsor khaimani abone hoite nung 8% khlai mannai. Next income lifestyle bonus ke 8% khe rijaknai no 2 lakhs BB khaima kangkai nung aro kaisa point manai a point bilungka
9,000 ni simi 11,000 nung aro manai abo manan bagi nin self id wo busuk paine nangnai 1500 BB ni paikang kanya nung lifestyle bonus manai lifestyle bonus bebak no add khaikang kani ni income busuk phaing karo nung 51,000 isimi 55,000 nung income khai manai o jaga o nini customer club retailer club abrok add khaijai ko abo add khaikang kani ni tebo income bari ui thanai okay next income lifetime royalty bonus sing network khaikang kai lifetime o sing kaisa royalty mana nang aboni bagai provider obo kaisa jotoni bagai rikha nung live o waisino 25 lakh jodi business biliam khaima kai nini income nini business biliam 0 ungya 7 porjonto nung a income 1% ke manai thanai kuno karone o id ni je samung khanyai o sungsano yakri thangmani yagulobo je nomini rijak a nomini o 1% khai bini family borok manai thanai abongkai lifetime loyalty bonus lifetime loyalty bonus ni porete kese tongo annual loyalty bonus annual loyalty bonus kai tamo jefru nung provider o joining khaika joining khaimani pore nono jefru nung diamond executive ngyo afru nono annual loyalty bonus ni jaknai abo nung bisawasano mannai ingkai sing provider o income khanyani simia nono respect buri jaknai nono nini promotion bongnai abo accumulative khain no promotion khaijaknai nung poila 15,000 meeting khaima kangkai nono star executive pinjaknai oba hakina ang kisa sekang samani a je diamond ngani oba hakini ni je star executive o point amte haki mante 250 man khangkai no nung diamond ngai diamond khangkai no annual royalty bonus rijaknai abo bisawa waisino rijaknai ngai business planning to norok share khaikya norok kaham kai semanan bagi kai singbai o number of contact khaidi whatsapp khaimano ngai norok registration khaina ngai norok description bo sponsor id manai aro thangi bo norok registration khaimano tai joto norok singbai tini kerengna musung khangkai india ni joto state no norok support manai abon bagi tawanadi norok joto state no norok support manai norok singbai kam khaina hangkai singbai kaham kai semana magi khai o number o contact khadi contact khai norok saimanai tai norok whatsapp no khaimano norok next video sing bahai ke registration khainai bahai ko online te product na hanai abo norok bai sing video share khainai norok bai sing jesuk mansak norok bai sing video katal tu bunai offer phaimani jora jora offer phaimani fu 100% BB phaimani tam offer tong jora jora norok zoom meeting bai sing norok bai krengnai norok sing bai krengna musung khai krengmano gai asuk norok ni jora roitongmani bagai ne soyawi naitongmani bagai norok no belai khe hamjakma tisi bai afari sing orono o business planning kholopka norok no jotono no khulumka hambai।